Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure ne Rudey ndibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 13 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turabwira iri kubera muri groupement ya Rubereki ahari muri territoire ya Warikare ari kugaragara autorisé continuer aho bigaragaza ko hari ibijyanye n'ibibazo aho abazarendo basubiye inyuma y'iminsi ibiri hari kumirwanikazi. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu uri kubikurikiranira hafi ugiye kutubwira ido nido ko biriko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Mutama waramutse neza? Waramutse neza bwana mumenyesha makuru mumeze neza? Tumeze neza rero Mutama, tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda agaragara aho turi buze kurebera hamwe Mouvement de repositionnement y'abazarendo muri ibi bice bashaka gukora contre-offensive nyuma y'igitero n'ubundi bagabye. Uraza kutubwira ko bihagaze gute ku ruhande rwa FC muri Warikare? Muri Warikare cyane biragaragara neza yuko harimo haragenda cyitwa gutega za ambush mu buryo butandukanye kuko abazarendo bari batangiye kwataka uyu mutwe wa 23 ariko kandi ukanabona yuko ibi byose banabikora ikigamijwe ari kwataka n'ibindi bice bitandukanye. Ngira ngo urabizi ko mu mujyi wa Pinga ubu tuvugana navuga yuko uri muri target cyangwa se uri mu byifuzo bya 23. Nibyo rero Mutama, turaza kuzinjiramo mu buryo bw'irambuye, turaza kandi kureba iri kubere Kibati aho ngiye kugaruka mu maboko ya AFC turebe ri occuper uburyo yagenze. Turaza kandi kujya kuri position defensive turebe imirongo y'igisirikare uko ihagaze. Turaza kandi kunyarukira kuri axe strategique Kibati mubi uze kutubwira ko bizifashe gute. Biragaragara yuko imyiteguro n'ubundi ikiri yose ukurikije mu by'ukuri biri kubera mu mashyamba hakikije. Ndaza kubabwira ibijyanye na deployment y'imiragenza ikorwa na buri ruhande. Turaza kandi kugaruka kuri agglomération de Kibati turebe uburyo AFC ndetse na M23 bakomeje urugamba. Turabwira contre Mouvement uko bihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na opération de ratissage isakari ikomeye ryagaragaye mu bihe bice. Ni mu bice cyane by'aho muri territoire ya Mwenga. Bigaragara neza yuko igisirikare cya 23 ndetse n'igisirikare cy'Uburundi bari kurebana y'ingwe ibintu kandi bishobora kuza guteza mu by'ukuri impagarara ku rwego rwo hejuru. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na strategie militaire uko bihagaze mu bice bya Warikare, Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Turebe uko urugamba ruri kwitegurwa. Turabwira kandi repris strategique gusubira inyuma gukomeje kugenda kugaragara hagati ya buri ruhande aho bivugwa ko buri ruhande ruri kwitegura indwano mu buryo bushya. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera ku nkengero z'umugezi witwa Oso turebe ibiri kugaragara. Turabwira kandi imodoka za pick-up zitwaye arme lourde zagaragaye mu bice biri hejuru muri Warikare ndetse n'ibikoresho biri kujyanwa. Turaza kandi kujya Uvira aho Mutamuza kutubwira ko Uvira byifashe gute. Uvira magingo nyuma yuko akomeje kugenda havuka imitwe ya wazarendo ngira ngo ababwira ariko ubundi umuntu yaza kongera kubibwira abadukurikiye. Hari umutwe wavutse, umutwe nabonye unashyigikiwe n'inzego za leta mu by'ukuri ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hakomeje kugenda n'ubundi hagaragara cya kintu kijyanye n'ubwumvikane buke hagati y'iyo mitwe nyine dore ikomeza kugenda ikora myinshi. Ibintu rero bituma n'ubundi habamo ibijyanye n'umwiryane, noneho rero bikaba bishobora kuza guteza n'ibibazo bikomeye cyane kuri front line. Nibyo turaza kubirebera hamwe. Turaza kandi kubabwira ko habaye imirwano ikaze hagati ya FARDC ifatanyije na UPDF ndetse na ADF naro yahungabanyije umutekano muri Mambasa, ariko ingabo za leta zikaba zibashije kugarura ituze kuri route nationale numero 4 hagati y'itwa Rurwa n'ahitwa Mungamba muri Mambasa mu ntara y'Ituri. Turaza kwinjira tubabwira ibiri ko biragenda bigaragara muri ibi bice.
Turaza kandi kwinjira ku bigirabana n'ububanyi n'amakungu turebe bitangajwe na Madame Judith Suminwa nyuma y'amagambo akomeye yerutse gutangazwa na Kisegeri Chirombo ubwo yari i Brussels mu Bubiligi. Biro bikaba birebana n'intambara iri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuri ubu rero Mutama turaza kugaruka ku bijyanye n'uko amakuru avuga ko Kisekedi yavuze ko amafaranga yari gufasha mu mibereho myiza y'abaturage yayashoye mu ntambara. Ibi nabyo turaza kubirabira hamwe nitugera mu gisata kirabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama rero ndetse namwe banywanyi zino zo ngingo z'ingenzi ugiye kuramvura mu buryo bwiramvuye basabe mubane natwe. Mutama amakuru yacu tuyaherehe? Amakuru yacu ndumva nabanza guhera mu bice bya Uvira nkababwira mu by'ukuri ibirimo biragenda bigaragara noneho nawe ukaza utubwira ibindi bikurikiraho kubera yuko n'uyu mujyi wa Uvira rwose biragaragara yuko situwasiyo yaho ishobora kuza kuba mbi cyane. Yego Mutama tubwire. Yego ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo hakomeje kugenda hagaragara n'ukuntu imitwe ya Wazalendo irimo iravuka buri kanya ariko bikaza kurangira umutwe umwe wa Wazalendo wavutse bigaragara neza yuko ufitiwe ikintu nakwita mbese barawukeneye ariko hari impamvu zitandukanye. Hari ukuntu abasirikare ndetse n'izindi nzego za leta zawushyigikiye ariko hari impamvu zitandukanye twarangije kumenya. Yego ni umutwe witwa MPDP nawo washinzwe n'undi ugomba ngo gukora imirimo nk'uko ari iya Wazalendo mu bisanzwe. N'ubu bamwe mu basirikare cyangwa se mu barwanyi bari basanzwe baba muri Wazalendo. Noneho uyu nguyu ubwo ni urugero ni nk'uwitwa Pascal Biliwo uzwi ku izina rya Makanaki, ngira ngo si ubwa mbere umwumvishe bwana mumenyesha amakuru. Yego uyu nguyu azaba umuyobozi w'ingabo. Noneho hakaba undi witwa Byaduniya Meshika Alexis we azaba ari perezida w'ishami rya politiki. Sinzi nimba uri kumva uburyo ki noneho ari umutwe ufite ikintu cyitwa uburemere atari kwa kundi byo kurwana gusa. Ndabyumva Mutama. Yego amakuru namenye ni uko abangaba bombi bahoze ngo ari inshuti z'umutware cyangwa se uyoboye wari uyoboye PNC ni Polisi Nationale Congolaise ahitwa hano muri ibi bice nyine bya Sud Kivu Nyerere Bonana niko yitwa. Yego noneho gahunda ihari rero ni uko aba bagabo bo muri iyi mitwe ya Wazalendo aribo bagiye gukoreshwa mu bijyanye no gukontorora muvoma yose ikorwa cyane ku mipaka. Ubwo ni muri biriya bice bikikije igihugu cy'u Burundi guhera ku mupaka wa Kavimvira ndetse n'indi mipaka itari main cyangwa se idasanzwe ikoresha. Ubwo urabona hari aho baba bagabanira nk'acy'akagezi bakagabanira cy'agashyamba n'iki. Uyu mutwe wa Wazalendo niwo ugomba kujya ukora ibi byose. Rero amakuru twatangiye kumenya ni uko ngo bifite aho bihuriye no gushaka gukusanya amafaranga yo muri Uvira bishakira kuko ngo babona neza ko iyi Uvira igiye gufatwa cyangwa se ishobora kuberamo n'intambara ikomeye. Ari nayo mpamvu bumva bakoresheje aba bagabo muri Wazalendo bari basanzwe n'ubundi bakora muri Wazalendo. Urumva rero bwaramumenyesha amakuru ahantu abasirikare ba leta batangiye kwishakira icyo nakwita amaramuko niko navuga, mu gihe mu by'ukuri Tshisekedi watekereza yuko bagiye gukora intambara ikomeye cyane. Ibiro byatangiye gutuma habaho ikintu cyitwa mu by'ukuri gutana mu mitwe niko navuga, kuko mu bihe bitandukanye harimo aragenda humvikana kutumvikana kwa Wazalendo, imitwe igiye itandukanye bitewe n'uko bamwe barimo baratoneshwa. Kuko nk'ubu iki gikorwa cyo gutangiza umutwe cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye Uvira ndetse na guverineri yohereje intumwa. Bigaragara ko rero uyu mutwe uri murahabwa agaciro kurusha indi mitwe ndetse ibi bikaba bishobora kuza gukomeza guteza amakimbirane bwaramenyesha amakuru. Ubwo bigendanye kandi nanone na situwasiyo y'umujyi wa Uvira aho
abarundi barimo baragerageza gushyiramo imbaraga ariko bagakomeza gucibwa intege n'aba wazalendo ndetse n'abafaridesi batumva kimwe ibintu nabo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, turacyakomeje kugenda tubikurikiranira ngo tubabwire icyaza kugira gute, icyaza kwisumbura. Yego, nibyo rero Mutama, ndagira ngo dukomeze n'andi makuru tujye n'ubundi mu bice by'iwarikare ahavuye amakuru aremereye kandi anakomeye arabana n'ibiri kuba muri iyi minsi. Aho amakuru atugezeho avuga ko nyuma y'iminsi 2 gusa bigaruriye ibibanza bya gisirikare 4 byari byarafashwe na FC, umutwe w'abarwanyi uzwi ku izina rya Wazalendo wagaragaje igikorwa gitunguranye cyo gusubira inyuma mu gace ka Kibati muri groupement ya Rubereki muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru ari gutangwa n'abayobozi b'imiryango gakondo hamwe n'inzego z'umutekano aravuga ko impamvu nyamukuru ya retreat tactique gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare ari kugira ngo bahindure imirongo cyangwa se bahindure uko bagabaga ibitero nkuko biriko biratangazwa. Inzego zaho byabereye ziremeza ko abazarendo bimukiye bari barageze muri Kibati kuva bahise bafata inzira berekeza mu gace kayitwa Miba gaherereye mu burengerazuba bwa gato muri Kibati, bikaba bishimangira ko uyu mugambi ushobora kuba ari in mouvre de repositionnement ushobora kongera kwiyubaka no gusubiza imirongo mishya ya gisirikare aho Wazalendo bashaka kongera guhuriza hamwe ingabo zabo mu rwego rwo gutegura indi contre-offensive kuri AFC. Uko gusubira inyuma kwa Wazalendo kakaba kubaye amahirwe kuri AFC kuko bizahabahaye uburyo bwari occupere cyase kongera kwigarurira ibibanza byose bari baratakaje muri Kibati kuva ku wa mbere w'iki cyumweru gishize. Izo rero ni position defensive imirongo y'igisirikare iri kurinda ahantu runaka, iri gufasha abarwanyi ba Wazalendo mu gikorwa cyabo cyo kugerageza kwigarurira uduce dufitanye isano na axe strategique Kibati mubi, umwe mu mihanda y'ingenzi ikoreshwa n'inyeshyamba mu gukwirakwiza intwaro no guhanahana amakuru. Kuri ubu amakuru aravuga ko hari agglomeration de Kibati, midugudu ya Kibati ikaba yongeye kugwa mu maboko y'inyeshyamba za FC zagaragarije ubuyobozi kwihagararaho no kongera gukoresha imbaraga za gisirikare mu buryo bwa contre mouvre gusubiza igitero mu buryo budasanzwe. Amakuru ari guturuka habereye imirwano aravuga ko abarwanyi ba AFC bahise bakora une opération de ratissage gusaka ndetse no gusesengura ibijyanye n'ibyari biri muri ibi bice bagamije gusukura neza aka gace no gukumira Abazalendo ko bakongera kukagarukamo mu buryo bworoshye. Abasasanguzi mu by'umutekano baravuga ko iki kibanza cya Kibati gifite agaciro gakomeye mu rwego rwa strategie militaire, bikaba rero bivugwa ko ari agace kari hagati y'imirongo ihuza Warikare, Masisi na Rucuru. AFC imaze igihe ishaka kwagura ingabo zayo, kubura Kibati rero bikaba rero ari igihombo gikomeye kuri AFC kuko ari ahantu hakora nka zone tampo hagati ya Masisi ndetse na Warikare. Mu rwego rwa gisirikare gusubira inyuma kwa Wazalendo bishobora kuba un reprise stratégique aho hatari insinzi yabanza ahubwo ari gahunda yo kubaka ibirindiro mu buryo budasanzwe kandi hakoresheje ingufu. Ariko mu maso y'urugamba iyo habaye retri non expliqué gusubira inyuma bitasobanuye bituma abaturage bibaza byinshi ku buryo umutwe nka Wazalendo ukora. Abaturage bo muri Kibati baravuga ko babonye abarwanyi batangira kwimura ibirindiro byabo mu masaha y'ijoro. Bamwe bavuze ko bumvisha amagambo bavuga ngo mission terminée, akazi kararangiye, ariko nta musirikare n'umwe wasigaye muri aka gace. Mu gihe AFC yagarukaga mu misozi iri aha Kibati, abaturage benshi bahise bahunga bajya mu misozi yerereye mu majyaruguru no mu burengerazuba, abandi berekeza mubi no mu nkengero z'ahitwa River Oso. Umwe mu baturage witwa utashatswe amazina yatangazwa kubera impamvu ze z'umutekano yagize ati twabonye imodoka za pick-up zije ziriho abarwanyi M23 bafite arme lourde intwaro zikomeye barasa hejuru. Twese tumenya ko Wazalendo batakire ahangaha kugeza ubu. Inzego z'umutekano za leta ntacyo ziratangaza kwisubira inyuma ry'Abazalendo, nyamara bamwe mu basirikare bakuru bo mu mutwe wa coalition wa Wazalendo baravuga ko bariho gukora divergence interne
amatandukaniro y'imitekerereze n'amakimbirane muri uyu mutwe, bikaba rero bivuga ko hashobora kuba harimo umwuka utari mwiza. Ku rundi ruhande umuvugizi w'Abazalendo muri aka gace raravuga ko bakomeje ibikorwa bya gisirikare kandi biteguye ko bagomba gusubiza ibintu mu buryo. Mutama rero kuri ubu Kibati si agace gasanzwe kuko mu buryo bwa gisirikare twavuga ko ari point d'appui stratégique, ahantu h'ingenzi hifashishwa mu bikorwa bya gisirikare kuko hahuriweho n'imihanda yerekeza mu duce twa Walikale Centre, Ngungu, Masisi ndetse n'ahitwa Mfoti. Kugatakaza cyangwa se kuba bikaba bisobanuye ko ari igihombo gikomeye. AFC rero mu gihe gito ikaba yashoboye kongera gushyiraho perspective defensive, uburyo bwo kurinda imirongo y'intambara mu nkengero za Kibati, aho bari gushyiraho des tranchées, imyobo ndetse na poste d'observation. Intambara muri Kivu y'Amajyaruguru ikaba ikomeje kuba urujijo rwinshi mu maso y'abaturage, ndetse bamwe baravuga ko ibintu bizaba bigiye gukomera. Mbere ko rero Mutama turi buze kwerekeza amaso yacu mu bijyanye n'imirwano ikomeye iri kubera muri turiragira ngo tubwire ahandi za Mwenga za Shabundu byifashe gute kugeza ubu. Yego bwana mumenyesha makuru mu buryo bugaragara, yego ibice bya Sud Kivu byo biragaragara neza yuko buri ruhande rurimo ruritegura ku rwego rukomeye. Yego noneho mungu igisirikare cya 23 yego mu bice bya Shabunda, yego batangiye kwegera ibi bice kuko hari amakuru agenda agaragaza neza yuko abaturage bo muri ibi bice n'ubundi ngo barimo barashaka ko uyu mutwe uhagera, kuko ngo barambiwe imyitwarire ya Wazalendo mu bihe bitandukanye. Wazalendo barimo baragira gutya bakamera nk'abasahurira mu nduru kubera yuko babona yuko urugamba ruri kugenda rubasatira, ibiro byatumye abaturage babarambirwa. Muri Shabunda rero cyane cyane mu bice biri strategique ndetse no mu bice cyane bifite n'ibikorwa remezo bya leta, abasirikare ba FARDC nabo batangiye gushyiramo abarwanyi cyangwa se abasirikare nyine mu buryo bwo kudeployinga kugira ngo isaha n'isaha haramutse hatatswe babone uko bakwikavaringa. Ariko nanone wagenda ukurura amakuru kuvuga ko nyine n'umutwe wa 23 uri kugenda usatiriza bikomeye cyane. Yego ubwo rero turacyakomeje kugenda mu by'ukuri tureba ese bimeze gute, ni iki gishobora kuza kubaho, kubera yuko urebye uburemere bw'ibihari buri ruhande rwose rimwe rubashaka kwinjiramo. Mu bice bya Minembwe naho ni uko cyane cyane ku basirikare b'Abarundi nabo n'ubundi baracyegereza cyane ibice abaturage mu by'ukuri barimo ingabo. Bigaragara ko byanga bikunda buri ruhande rurimo ruragenda rusa n'urutinya urundi, ariko nanone rurwitegura. Naho rero turakomeza kugenda tubakurikiranira tubabwire ngo bimeze gutya. Nibyo rero mu Rutama imirwano ikomeye n'ubundi yabereye kuri route nationale numero 4 hagati twarurwa n'ahitwa mu Ngamba muri Mambasa mu ntara y'Ituri. Imirwano yahuje ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'ingabo za Uganda UPDF zirwanya umutwe w'iterabwoba ADF NALU. Iyi mirwano ikaba yatangiye mu gitondo cyo kuwa gatandatu, yahungabanyije bikomeye umutekano n'ubwikorezi ku muhanda w'ingenzi Komanda Ibeni. Amakuru yemezwa n'ihuriro ry'abanyamuryango ya société civile muri Mambasa yitwa Niveau de Société Civile du Congo, aravuga ko abacengezi ba IDF batangiye igitero cyabo ahagana ku isaa 3 za mu gitondo, bahise bateza impagarara aho amasasu yakurikiranye igihe kirenga amasaha 2, ubwo umuhanda route nationale numero 4 usanzwe ari inzira y'ingenzi ituma ibicuruzwa bivuye Ibeni, Butembo n'ahandi byinjira mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo wari ufunzwe by'agateganyo kubera iyi mirwano yari ikomeje kuba. Uko bizatangajwe n'abaturage bahatuye, hari abantu bapfuye abandi bakomeretse biturutse kuri iyi mirwano, ariko kugeza ubu nta mubare nyirizina uratangazwa bagize ibyago bazwi.
zimwe mu modoka nini zitwara ibicuruzwa camion de transport de marchandise bikaba yafashwe n'inkongi y'umuriro nyuma yo kuraswaho bituma ibicuruzwa byose byari birimo bihira burundu muri iyi modoka. Ibyo bikaba byateye igihombo gikomeye ku bacuruzi n'abatwara ibicuruzwa hagati y'ahitwa Komanda ndetse na Ibeni. Nyuma rero y'amasaha make intambara ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'ingabo za Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya Shuja operation zabashije gusubiza inyuma abarwanyi ba ADF naro bari baturutse mu ishyamba ryitwa Mungamba. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'ingabo muri aka gace ryemejwe ko tekano washubizwe ku muhanda route nimero 4 ndetse imodoka zongera gukora akazi kazo. Maître Jean Piscine Paruku ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya societe civile muri Mambasa yashimye uburyo ingabo zagerageje kuba zarinda abaturage. Yagize ati twashimye uburyo ingabo za leta zihutiye kugaba igitero cyo gusubiza bigaragaza umutekano kuri ubu dufite amahoro. Mutama rero ndagira ngo utubwire kubijyanye n'abarundi bari kwinjizwa mu mirwano zo bihagaze gute kuri ubu? Biri kuvugwa ko hari deployment y'abarundi benshi binjiye muri Uvira. Amakuru macyari nayahe? Amakuru hari bwana mumenyesha makuru bitari byajya neza ku karubanda kuko n'abasirikare baraye bumvikanye n'ubundi binjira mu bice cyane bya hano hegereye ikiyaga kubera yuko biravuga neza amazi baje baciye mu kiyaga cya Tanganyika. Yego. Noneho icyaje kubaho nuko mu kuva ku kiyaga hari imodokari zakoreshejwe binjira mu mavene yo mu mujyi kugira ngo nyine bagere muri route nationale nimero 5 uyu nguyu nyine ujya mu Burundi. Yego. Baje bagiye gusana bagana mu bice abarundi n'ubundi bafitemo ibirindiro. Ubwo ngo hatangira kuvuga amasasu hafi yaho ariko nibwo abantu banatangiye kumenya ibyo ari byo. Amakuru hari rero akavuga yuko ari abasirikare nibura bagera kuri 28 ariko ntabwo ari abasirikare mu by'ukuri. Navuga yuko mu mirwano ahubwo ikigaragara n'abasirikare bari bazanye ibikoresho kuko ngubwo bari baherekeje ibikoresho n'ubundi byaje hakoreshejwe amato. Binavuga ko harimo n'ibyaturutse muri Tanzania ndetse n'ibindi byaturutse mu Burundi nyine bakawuranga hakoreshejwe indege birumvikana. Yego. Ubwo rero ikigiye gukurikiraho umuntu yavuga yuko mu by'ukuri ari ukumenya ngo ese baje kwita babijyana kuri front line direct cyangwa se ni ibikoresho bizakoreshwa mu guproteja uyu mujyi. Ibyo byo turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira hafi mu by'ukuri tubabwire cyaba cyisumbuyeho. Windwi kwigerekerezo rya mbere gitugutu 2025 ngatwibanda cyane ku makuru aremereye yarabana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama makuru tuyaherehe? Reka makuru yahere muri twari yarakomeje kugenda hagaragara mu by'ukuri irasana rya hato na hato. Yego. Noneho wenda tuze kuboneraho nanone tuza muri bice bya Nzira ndetse na Uvira tubwira abantu ko ibintu byakomeje kugenda biba ndetse na leta z'ibyabyutse bigaragara mu bice bitandukanye. Yego Mutama tubwire. Umuntu umwe amaze gupfa mu makuru narangiye kumenya, undi ndetse yakomeretse ni mirasi. Mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ryatewe n'akavuyo gakomeye cyane. Bamwe bemeza neza yuko n'ubundi ari abazalendo. Umuzalendo umwe warase ayitwa Irangira. Ni ukuvuga ngo kuva ku munsi w'ejo. Yego. Ahagana amasaha y'isaa 9 nibwo habayeho kurasana hagati n'ubundi ya wazalendo ebyiri. Ubwo nakuvuga ngo ni ibiri ya wazalendo itarumvikana. Yego. Hahita ako kanya hakomereka umuntu umwe
ndetse undi nawe bagira ngo yakomeretse ariko mu kanya nibwo banyemereye neza yuko ngo yari yagize gute yapfuye. ubu tuvugana bakaba banambwiye yuko rwose ngo bagiye gushyingura hano mu bice byarangira ni muri grupoma ya Walowa Yungu. Mu gitero mu by'ukuri nanone bivugwa neza yuko cyatewe n'abazalendo bari gutwara ariko nanone ngo bagamije ibijyanye n'ubusahuzi mbese batari kumvikana nubwo bamwe bari batangiye kwikanga bavuga yuko ngo byaba ari imirwano hagati y'abazalendo ndetse na M23 siko bimeze ahubwo ni ubwumvikane buke hagati ya wazalendo. Yego arindimo rwose byakira n'umuyobozi wa sosiyete sivile ati umugabo witwa Gruwari Yabuki niwe wapfiriye ahangaha, mu gihe abakomeretse uwakomeretse cyane nawe ni umukobwa ngo w'imyaka 13 uzwi ku izina rya Chiwete Munguyiko Munguyiko. yajyanywe rero nanone ku kigo nderabuzima cyangwa se ku ivuriro nyine ribegereye kugira ngo avurwe ariko nawe mu cyizere ni gicya cyane ugereranyije niyo tuwasiko arimo mu by'ukuri mu buryo bugaragara kuko nawe amasasu yamuzize. Umugabo ushinzwe iyi grupoma nawe yatubwiye amakuru rwose atubwira yuko ibintu byabaje kandi basaba ko hagira igikorwa kugira ngo izi wazalendo zive rwagati mu baturage. Yego nibyo rero Mutama, ubwo urumva ko urugamba rukomeye rwageze kugeza ubu wenda kubirebana n'abaturage bari kuguma aho batuye cyangwa bakomeje kuba bakimuka bahunga. Mutama uratwumva? cyane bw'amamenyesha ko hari abari kuva mu byabo ku buryo bukabije cyangwa bamwe bagumye mu miryango yabo. Teritwari ya Warikare ukurikije ibiri kuvamo ntabwo ndavuga ngo abantu barimo barava mu byabo birukanka bahunguka bamwe bangira amaguru atari benshi, ariko nanone biragaragara ko ukurikije ibice bitandukanye bikikijwe n'iyo Warikare birimo biragenda bitegurirwa n'imirwano w'umutwe wa M23 ushaka kuza gufata ikibuga cy'indege cya Pinga. Biragaragara ko nubwo hari guhunga bake ariko bashobora kugenda harabaho ikijyanye no kugenda kw'abahunga kubera yuko ikiriho cyo kigaragara nuko muri Warikare hagomba kuba intambara kandi intambara ikomeye cyane kuko ni intambara ifite icyo isobanuye muri rugamba rumaze imyaka isaga ine. Nibyo intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye guhura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro biganisha ku mikoranire mu bukungu. Ni amakuru yatangajwe n'umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bijyanye na Afurika, Mossad Boris, aho yabitangaje kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Gitugutu 2025. Yavuze ko uyu munsi wa gatatu yakiriye intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye nk'uko bigaragara hakomeze hagaragare ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse baravuga yavuze ati hari uguteza imbere imikoranire hagati y'ibihugu byombi, ingufu ibikorwa remezo mu bucuruzi, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu buzima, ubukerarugendo n'ubucuruzi birazana amahirwe y'iterambere ry'ubukungu, guhanga imirimo no kubasha kubona serivisi z'ingenzi. Yavuze ko kandi iyi mikoranire mu bukungu izazana amahirwe mu guteza imbere amahoro ndetse n'izindi nyungu amamiliyoni y'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse anatanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye n'iterambere rihuriweho. Ibiganiro bikaba bibaye nyuma y'amezi 3 ibi bihugu byombi bishyize umukono ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC, ariko n'ingingo irebana n'imikorere y'ubukungu. Mutama rero ngayo nguko ndagira ngo ukomeze utubwira n'ibindi. Ukuvuga ngo biracyakomeje kugenda bigaragara ko situation itoroshye. Yego cyane nk'ahangaha mu bice bya teritwari zitandukanye za Kivu. Yego
kuko nk'ubu amakuru nyine ndi kwakira aturuka muri Uvira aragaragaza neza bidashidikanya ko abaturage batangiye kwivumbura bikomeye cyane kugira ngo mu masaha y'igitondo nakubwiye yuko hatangiye ikijyanye n'amaperereza karabutaka y'igisirikare cya Congo FARDC ndetse na bari gukora ngo mu rwego rwo kuproteja uyu mujyi ku buryo utaba wageramo mu by'ukuri bahanganye nyuma makumyabiri na gatatu na ndetse twirwaneho. Yego, igiteye impungenge rero hari abaturage bamwe batangiye kuretura bavuga yuko mu batwara abana hari bamwe bari kuza noneho umuhungu ari aho ngaho wenda ntabwo basobanukiwe mu buryo bwimbitse kandi baruzi ko hano kugira ngo umuntu abe afite ibyangombwa ni ibintu bigoye. N'udafite rero ikarita y'itora tayari bari guhita bamufata bagahita bamujyana mu magingo y'aha atari yamenyekana. Byatangira gutuma abaturage bivumbura ndetse bagaragaza yuko babangamiye bikomeye cyane n'iki gisirikare cya Congo FARDC mu gihe cyo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo batamburwa muri uyu mujyi wa Uvira. Yego, nibyo rero Mutama, reka tujye Bujumbura. Kuva kuwa gatanu ushize abanyekongo benshi batuye mu duce dutandukanye two mu murwa mukuru w'ubukungu w'Uburundi barimo guhigwa bukware n'abapolisi b'iki gihugu. Gikorwa giheruka cyabaye mu gitondo cyo kuwa mbere ushize mu gace kahitwa Cibitoki, cyateye ubwoba kandi gitera abaturage b'abanyekongo kuva mu zabo, bamwe bakumva batanatekanye. Bivugwa ko umukwabo wagutse wakozwe n'abapolisi b'Uburundi wateje ubwoba mu gitondo cyo kuwa mbere mu gace ka Cibitoki, wibasiye cyane cyane abanyekongo. Imihana myinshi yarasatswe, abagabo n'abagore benshi barafatwa, hanyuma burizwa mu makamyo nta bisobanuro, maze bajyanwa kuri sitasiyo ya polisi nk'uko tubikesha ikinyamakuru SOS Media Burundi. Abatanga bamya benshi bavuga ko iki gikorwa kitatunguranye, amayira yatangiye gufungwa muri aka karere nk'uko rero bivugwa ku muhanda wa 15, 16, 17, 18 mu gace ka Cibitoki. Abapolisi basaga nabo bafite urutonde rwuzuye rw'amazu atuwemo n'abanyekongo bari mu bigo bitandukanye by'ubwishingizi. Abatanga bamya bavuga ko iki gikorwa cyari cyateguwe neza kandi imyiteguro yatangiye kuwa gatanu ushize. Umuturage wasabye ku izina rye ridatangazwa yagize ati umukwabo wari wateguwe kuva mu cyumweru gishize, ntabwo ari impanuka, umukwabo udafite ibisobanuro. Abapolisi bafashe aba bagabo n'abagore benshi batitaye ku nzego babarizwamo. Amakamyo yabajyanye kuri sitasiyo ya polisi, nta bisobanuro abavandimwe cyangwa abaturanyi babo bahawe. Iki kibazo cyateje impungenge cyane ku banyekongo n'abarundi baba mu bice byegeranye n'ahangaha. Umwe mu bacitse uwo mukwabo witwa Blaise, umusore ukomoka mu gihugu cya Kongo, yagize ati nagiye kare cyane ku isoko rya Cotebu, ngarutse nsanga abaturanyi banjye bose b'abanyekongo bafashwe. Abapolisi babajyanye ntacyo bavuze, babajyanye kuri sitasiyo ya polisi. Abaturanyi banjye bose baragiye. Ni ikibazo gikomeye cyane cyane ku banyeshuri. Iki ni igikorwa rero cyongeye kubyutsa ubwoba mu tundi duce twa Bujumbura ahaba abanyekongo benshi nk'ahitwa Mutakura, Buterere, Bunyezi n'ahitwa Bwiza. Bikaba rero ari ibice byibasiwe bikomeye cyane. Umuturage witwa Clotilde yagize ati umuryango wanjye wa hafi utuye mu Cibitoki wafashwe muri iki gitondo. Musaza wanjye n'umugore we bajyanwe, abana babo basigara bonyine mu nzu. nagiye kubana nabo mu gihe ntegereje ko ababyeyi banjye bagaruka. Akaba rero ari ibintu biri kuba n'ubundi mu gihe Mutama, ibintu bitoroshye. Watubwira n'ahandi uko bimeze? ni ukuvuga ngo andi makuru dushobora kuba twasangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, ni agace bigaragara neza yuko naho hatangiye gushikira kuba ibitekerezo bikomeye cyane by'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abayobozi ba sosiyete sivile ndetse n'inzego cyane z'ibanze. Hakomeje kugenda higaragaza naho nike nubwo navuga igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'utwamo 23 ku bigo nabyo byatangiye guteza imvururu, bakanagerageza kurebera hamwe uburyo ki byahoshwa ariko bikanga. N'ubu hano Rubuto mu ntara ya Maniema, mbanze ndabisira abantu ariko intara navuga yuko
ibihano by'ibi bikomeye cyane na Kivu y'Amajyaruguru. yego habaye inama muri Uvira ubu naho habaye ibiganiro byatangiye hagati y'Abazalendo uwigeze generali Bukuyi ngira ngo ejo babizi ko baserereye bikomeye cyane na FARDC. yego batangiye ibiganiro n'izindi nzego z'ubuyobozi hagamijwe ngo kugarura intwaro za FARDC zafashwe yego abafatanyabikorwa babo harimo Wazalendo nyine kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hari nabwo bakoraga ikintu cyitwa imiserero. yego tuvugana rero abayobozi b'akarere ka Rubutu nibo bayoboye ibiganiro bari kumvikanisha ariko ngo bikomeje kugira gutya bikananirana ku buryo ngo bashobora kuva aha ngaha kugira gukozanyaho bitewe n'uko Wazalendo yo irarekera bivuga ko ari byo basanzwe kandi abasirikare bakabihabwa ngo batabarusha performance cyangwa se umusaruro. resistance aho AFC yagaragaje gukora resistance encachée kurwana bikomeye ikoresheje tiré de barrage kurasa barwanya FARDC yateraga imbere aho bakoresheje embuscade gutera imitego mu nzira ndetse n'abasinepazi. Abaturage bari mu bice byanzibira no mu nkengero zaho baravuga ko kuri ubu bwabaye bwinshi ndetse ari kugaragara tirire philologique hamwe bamwe bagahungira mu misozi yahitwa Kamitunga n'ahitwa Mwenga abandi bagafata inzira zerekeza Bukavu. Nkuko biri kugenda bigaragara biravuga ko FARDC na Wazalendo kuri ubu bari kurwana bikomeye muri zone tampo mu bice byanzibira na Mwenga. Urugamba rukaba rukomeje kugenda ruba rubi cyane abaturage bahiye ubwoba. Mutama rero ibi nibyo nagerageje gukusanya mu butumwa burebure wampaye ubwo nawe wakomeza tubwira ibindi by'umwihariko update niba hari ababashije gusubira inyuma niba hari ababashije gutera imbere ihagaze gute. Nukuvuga ngo nukurebana y'ingwe hagati impande zihanganye amagingo yangaya kubera yuko yaba ari igisirikare cya leta Congo FARDC kirashaka nyine kwavansinga kugira ngo kibe cyafata ibice, ariko nanone wakwitegereza ukabona ko umutwe wa 23 naho ahantu warangije kuhafata wabigiriye ku rwego rwo hejuru kubera yuko n'ikibuga cyanzibira bafashe ikindege cyakiri gukoreshwa nk'uko ikibuga cya gukoreshwa, ariko tuvugana amagingo yangaya biragaragara neza yuko situation ikomeye kuri buri ruhande. Ubu rero ntabwo wavuga ngo hari uruhande rwasunitse urundi ariko biri gupendinga gusa muri iyi minsi biragaragara neza yuko igisirikare cya leta Congo FARDC gifite imbaraga cyane cyane mu kurwanisha cyangwa se gukoresha ikirere muri iyi mirwano. Ubwo rero turacyakomeje gutegereza ndetse no kubakurikiranira ku ngo turebere hamwe uko biza kuba bigenda, wenda mu makuru ari imbere turaza kubabwira abakurikiyeho ngo twajya mu yandi makuru. Yego Mutama watubwira no mu bice byegereye aho bijyanye n'ibiko biragenda byibonekeza bihagaze gute bigezweho mu kuzinda gisindi ibihe Mutama? Nukuvuga ngo wenda tukiri muri ibi bice twajya muri Kivu y'Amajyaruguru habe myigaragambyo karabutaka. Ndashaka kubabwira yuko ubu tuvugana ibijyanye n'inama yabaye Assemblée Province yabaye ku munsi w'ejo ya Kivu y'Amajyepfo bigaragara neza yuko yazanye ikintu cyitwa impinduka nabaye ejo kwa 30 kwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Yego mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nyine birumvikana, ariko cyane cyane yego mu masaha ya mu gitondo nibwo binjiye mu biro yari inama y'umutekano mbese bakunda kwita joke. yego noneho ikaba yarabereye mu bice bya Kavimvira hafi n'ubundi guverineri w'umujyi wa Uvira afite icyicaro birumvikana ni muri sale mberabyombi byabereye. yego noneho ni inama mu by'ukuri navuga ya kabiri idasanzwe kubera ko mu mu byumweru bibiri bishize tariki ya 15 Nzeri 2025 n'ubundi nabwo hari hatangijwe inama cyane cyane yigaga ku ngingo y'Ijana na 15 y'itegeko nshinga
ikaba mu by'ukuri nanone bazakomeza kwiga kuri ibyo ibibazo byose bifite aho bihuriye nyine ngo n'umutekano w'umujyi uko bimeze. Gusa umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yari yaje ngo ni depite n'ubundi ngo kuganiriza nyine abaturage ndetse n'abayobozi bo muri Kivu y'Amajyepfo. Bimwe mu bintu rero barimo baravuga cyangwa se bari kugarukaho cyane ni ibijyanye n'umutekano muke uri kugaragara muri ibi bice cyane cyane uterwa na Wazalendo, isubiranamo ry'igisirikare cya leta Congo FARDC ndetse na Wazalendo. Ikindi ariko ni uburyo bwo gutanga itegeko karabutaka muri operasiyo militaire kugira ngo uyu mujyi uporotejwe byo ku rwego rwo hejuru, urwego rwa nyuma ngo bitarimo akavuyo. Ubu mujyi inama inzego za gisirikare zagiye mu bajejwe cyangwa se mu bashinzwe gucunga umutekano mu kihe gice Mutama. Biragaragara neza yuko muri uyu mujyi habaye ikintu cyitwa gupanura ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi iby'isaka se byo wabimenye? Ibyaki? Ibyo gusaka umukwabo wo gusaka birimo biraba kubera yuko nk'ubwo kuva mu gicuku mu masaha y'isaa 10 buri muturage wese ukekwa cyane cyane abatuye hafi yaho ari ibikorwa remezo bya guverinora nyine bya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bikorwa remezo agiye kwinjirwa izo zinjirwamo noneho bagasaka abantu ko ngo nta biturika bihari, nta biturika ngo byaba byarahashyizwe ko bari barakeka ko ngo amazu amwe yaba atezweho ibibombe. Gusa kugeza amaganga ntabwo ndamenya zirita yaba yavuyemo nimba hari ibyo babonye cyangwa se hari ibyo batarabona. Gusa turacyakomeje kubikurikiranira n'ubundi turaza kuba twagira amakuru tubitangaho mu masaha ari imbere. Nibyo rero Mutama, ndagira ngo unyemerere tujye mu teritwari ya Rucuru aho abaturage babiri bakomerekeye mu mirwano hagati ya M23 na Wazalendo ahitwa Kasharira. Turebe uko byagenze, ubwo turagaruka n'ubundi uza kutubwira ibiri kuvugwa no mu bice bya Minembwe. Hari kuwa kabiri kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'icyenda 2025 abantu babiri b'abasivili bakomerekeye bikomeye mu mirwano yahuje abarwanyi b'umutwe wa M23 n'abarwanyi ba Wazalendo mu mudugudu witwa Kasharira uherereye muri groupement yo muri bwami bwa Bwito mu karere ka muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ari guturuka habereye ibyo bitera avuga ko abarwanyi ba M23 baturutse ahitwa Bwankaranda bagabye igitero ku birindiro bya CMS cyangwa se Collectif des Mouvements pour la Changement biherereye ahitwa Kasharira. Iyi mirwano yatangiye mu masaha ya saa 8 z'amanywa itera impagarara zikomeye mu baturage bari bagarutse mu bice byabo basanzwe bakoreramo imirimo y'ubuhinzi. Abakomerekeye muri ibyo bitero ni umugore n'umwana w'umuhungu, bombi barashwe amasaso ubwo baturukaga hitwa Nyanzare bagaruka mu rugo ihitwa Kasharira. Bivuga ko bakubiswe n'amasaso yaturukaga aho imirwano yari iri kubera hagati. Bikaba rero byaravuze ko bakomeretse cyane. Nyuma y'aka kaga abaturage baje gutabarwa bajyanwa ku kigo nderabuzima cyitwa Kasharira. Gusa nk'uko bitangazwa n'abaganga ubuzima bwabo buracyari mu kaga gakomeye kuko bakeneye kubagwa vuba na bwangu. Mu baganga yagize ati ibikomere bafite birakomeye cyane, dukeneye kubohereza ku bitaro bikuru kugira ngo bahabwe ubuvuzi burenze ubushobozi dufite hano. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko imirwano ikomeje kubatera ubwoba n'uruhurirane rw'ubuzima bubi kuko ituma baguma mu bwoba, imihanda igahagarara ndetse isoko ntirikore neza. Umwe mu baturage yagize ati imirwano yadutse tuba tutakimenya aho twerekeza, nta mutekano tugifite kandi abana bacu n'ababyeyi barahari. Ubuyobozi bw'aka gace ka teritwari ya Rucuru ntiburatanga itangazo ryari kuri ibi bitero, ariko impungenge z'abaturage ziriyongera kuko imirwano iri kugenda ikaza umurego muri sheferi ya Bwito nk'uko rero amakuru abigaragaza. Iyi ni imirwano yongeye kwereka abaturage ko kuri ubu mu bice barimo bishobora kuza kuba isibaniro ry'imirwano mu gihe hatagira igikorwa. Mutama rero ngayo nguko wakomeza utubwira ukatujyana muri Minembwe byifashe gute?
muri Minembwe rero mu bihe bitandukanye ngira ngo twari tumaze iminsi tubabwira uburyo cy'abaturage nyine bafite ubwoba ndetse n'uburyo barimo baragenda cyane cyane aharaswa hakoreshejwe indege. Assistance rero birimo biragenda bigaragara n'ubundi yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'ubundi gifite abafasha mu bijyanye no gutegura ndetse no gukora cyangwa se gukora ibi bitero karabutaka n'ubundi yakoreshejwe indege. Uri n'ubundi harimo haravugwa amakuru y'ibitero biri gutegurwa n'ubundi ngo hari amashyamba amwe buriya yo muri ibi bice bya hejuru za Maniema birimo biragaragara neza yuko ngo birimo birategurirwamo ikintu cyitwa n'ubundi intambara. Uburyo bwose bwo gutera ibisasu bukaba burimo burakorwa. Abacancuro kandi nanone bari mu bice by'Ibujumbura nabyo ngo birumvikana neza yuko rwose bagifite gahunda yo gukomeza gukora kubera yuko barahabwa inshingano umunsi ku munsi. Ubwo rero ni ibintu nabyo birimo biratera ubwoba abaturage, ariko kandi ibice bimwe birimo abarwanyi ba 23 ndetse na MRDP twirwanaho babana bya hafi n'abaturage. Amakuru dufite nuko ngo barimo babereka amakoridori guhungiramo ahashobora kuba hari strategique ku buryo indege itapfa kuharasa, aho bashobora ngo kuba bafitiye uburinzi. Ibyo byose ni ibintu biri gukorwa, ariko kandi nanone bamwe muri societe civile nabo bakavuga yuko uko nguko 23 ndetse na MRDP twirwaneho bashobora kuba bakunda kuba babegereye ngo byanashoboka ko ari byo bibatera ibyago, ariko kandi nanone wareba ukabona ni ibintu bidashoboka cyane. Ubwo rero situation mu by'ukuri ahangaha irakomeye cyane, barimo barabafasha bakabigisha kwiproteja mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi nanone bakabereka aho batagomba kugera. Kuko nk'ejo bundi wabonye ibisasu byaguye mu bice mu by'ukuri birimo amazu, ariko abaturage bahunze kera byose byari communication cyangwa se amakuru yawe n'abasore babo bo muri MRDP twirwaneho. Urumva rero situation mu by'ukuri ikomeje gukomera ahangaha mu bice bya Minembwe, Mikenke ndetse na za Karungu, ahangaha mu bice bya Mwenga ndetse na Fizi. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana Mengisha makuru. Namwe banywanyi mudatera kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, dusoreze ngaha kuri udukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza vyibanda cyane kuri izo ngingo twababwiye. Kore sabone dukomeze kubana. Hasta la vista.